Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, penyembuh dan pengobat bagi hati, kesehatan tubuh badan dan kesembuhannya, cahaya bagi penglihatan dan sinarannya, dan sejahtera ke atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.